Ndlebe ngize nendaba allegedly webafowethu kunale genge le iningi layo elisuka ngale kwaGreen leza la ku-MK njengabantu abazosiza la kanti bazomosha bazobuyisela iMK emuva bazolungiselela amasayidi abo bazolungiselela iqembu labo lelabasuka kilo. Webafowethu ake nisikhulumeleni nabaphathi beMK i-leadership yethu ake ilungise lento le ayingazi icasule thina esama-ordinary members. Yabona nje thina abanye asikho lapha ku-MK for ikhundla. Mina mangathiwa mhlambe ngifuna ukusebenza ku-MK ngifuna ukusebenza khona la at ground level. Angifuni izinto ezongisa lapha phezulu ngoba lapha phezulu angiboni ukuthi ngingayimela lo doti engibona lapha. Uyabona nje sekukaningi khona enye ivoice note engeke ngahlangana nayo umuntu ophuma eKZN lapha eKZN nenzani kahle yini lo doti eniwenzayo kunabantu abafuna ukuthi bezophatha ngenkani ukuthi ngikhumule nalo doti nizobona kahle ukuthi ubani lokukhuluma kunalabantu laba abafuna ukuzokwenza umathanda wabo lapha eKZN. Uyabona nalento yama-interim bekumele kahle ibekelwe isikhathi manje ukuthi umuntu uba kuleyo position for 3 months. After 3 months uyaphuma phinde kuqalwe phansi kungena obunye and akunanto ukuthi kuyavotwa la or ubani uzothumelana ini. Kumele kube nendlela yokuthi kukhethwa abantu ngoba abantu baphusha abantu babaziyo ukuthi basuka nabo le kwaGreen base befika la njengoba bekunama by-elections ke manje abantu sebezokwenze ngathi bazoncedisa ku-MK ukuthi ama-councillor wawine kanti banamanga banikwe imali bazotshela abantu ukuthi hayi abangakwenzi ukuthi abenze ukuthi khona izinto zingezuhamba kahle for iMK. Yabona njengoba bekusetshenzwa la kunama by-elections njengalapha nje eWard 21 ngahlangana nabafowethu base 46 ngathi mangihlangana nabafowethu base 46 bathi cha bayosebenza nami ke ngibhizi ngento zami ke kodwa nje ngahlangana nabasho bathi bayosebenza lapha kodwa mase ngizwa kuthiwa kwakuyibo nezone 8 laphana abantu base 21 babehudula inyawo abantu okuyibona okuzovotwa endaweni yabo yibo abahudula inyawo kanjani. So uma usuyihlazisisa kahle leyo nto leyo iyakubonisa nje ukuthi kahle kwenzakalani la. So bafethu ayiphele lento le abantu bakwaGreen abezela ku-MK abazosimoshela thina size ngoba sithanda la enasizanga kibo size kuba unxamalalo uyi umuntu esimlandele njengoba sila ku-MK uma ekhomba indlela sifuna ukulandela le ndlela ekhonjwa yuyi. So nina uma ngabe nibona ukuthi nina mhlambe ninamandla nalezi ibhamu ekuthiwa niyayilengisa ngigwajisa ngazi abantu nina manje senikwazi ukugwajisa la ku-MK ninabantu nina doti muntu lo enwenzayo. Mina nje ngizoyikhulumela vele ngikhuluma la ku-MK bazongixolela la abacabanga ukuthi hayi lento bengamele uyikhulumela anginayo enye indawo ukukhuluma lento angikho kuma structures eMK angikho ndawo ngila ku TikTok niyangazi ayekho umuntu ongathi usakwangizwa mhlambe kuthiwa ngiyini cha ngila nje ku TikTok futhi ngizokhuluma khona la ku TikTok onenkinga ke ayigede kodwa nje nina enila ku TikTok to advance your interests and to make sure ukuthi iMK ayindawo nina nithatha izinto niyibuyisele back to kwagogo niyanya ene futhi ayikho into enizongenza yona mina thina sesingaqhathelwa bafethu ukuthi sothi sesikhulile samakhetha singaka bese siphinde siyoxhashazwa. Mina nje futhi ngaxhashazwa kakhulu yabona ngasuka la eGoli ngimncane ayohlala emakhaya ngiyofunda eMsinga ngafika eMsinga ngakhishwa unyumbazana kwathiwa ngi-ANC ngixhashazwa ngishaywa ngiqhathwa njalo kanti ngangiqhathelwani uma ngabe namanje noma sengimdala kusazophinde kuthiwe ngiyesaba ngisaba bani angisabi umuntu mina ukuthi uphethe inhlokohlela ezakho anginandaba nazo ukuthi angixhuma ngixhase kulezo inhlokohlela zakho uyiphethe kodwa nje into kumele icace ukuthi la ku-MK yazizanga kuwe zekunxamalala uma ngabe wena unamandla mhlawumbe uvula iqembu lakho usishiye phansi uma ngabe mhlambe ke wena
ubona ukuthi iMK ayifanele ukuthi ibe namawadi ezowaphatha. Kumele izinto zibuyele back to kwaGreen la enibaleke khona nina nithi nenza sengathi niyabaleka kanti niyazi ukuthi nizela ku-MK nizovimba nizoba ama-gatekeepers. Ngithi mina Fusegani nonke futhi nina enize ngaleyo ngqondo la ku-MK Fusegani. And ngiyafisa ngathi lapha i-leadership ibingakihlolisise lento yokuthi abantu babe kuma-leadership position for isikhathi eside. Umuntu akahlale lapha for 3 months aphume, because manje abantu sebebone ngathi bane-entitlement kanti lento yayibalekwa ubaba ukuthi akukho umuntu ozoba yi-permanent la, ama-interim structures la. Manje sekukhona abantu ababona ukuthi ikhundla zabo la abasabisa nabantu. Hayi nina ningazosinyela la, ningazosijwayela kabi nje. Ningalike nisijwayele kabi nje. Ngempela asizanga kini la. That's why singanandaba nalezo ikhundla zenu ngoba azizelanga ikhundla. Thina sifuna ukubona iMK yenza lezi zinto lezi esicabanga ukuthi kumele zenzeke la eSouth Africa, and ilona qembu esilibonayo ukuthi lizokwazi ukuzenza. Nina nifuna ukusibuyisela emuva kwaGreen. Kulabantu esebedlale ngathi isikhathi eside kangaka nifuna ukusibuyisela khona ukuthi asiphathwe yibo. Makwenziwa ama-by-election nina nizoma la endleleni. Hayi, ungalinge niwenze lawo masimba.